hay ta khro bu khro ke phajing sing tini om kha kwak nang bo ko thma bo ya ka shamuni ko thokok khna nya la yan tam hin hayada tini ni ka shamuni ko thokok om hngkai porilaimani kok do porilaimani kok ngtu yang nong kya sanai porilaimani sing private porilayo hngkai om hanyo sarik sal thanda sal kesang tinta charta ni jora rogo gagi kelas 3 4 ko to krediba angka this is Mr. Koloy abahir tongo do ang ta phano manko engkai porilaimani ka khoroksa buri bakha pora manya ta bela nyerinya bo porina bo muchungya sele jogo sele tuti porimani ta ko ka yang master phurungmano bo kam ka khari u khunjiri wi khnaya ta engkai this is Mr. Koloy Koloy ne yang master ka phurung tong bakha yang this is Matai Koloy Koloy him bokhi poriu buji kada yang master ka this is Mr. Koloy ni phurungo ayang bakha this is Matai Koloy ni bokhi yasagi poru na kang bo khu khnai chong nai kha master ke Mr. Koloy him phurungo pori na kha Matai Koloy him poru ngai ba la khang na khnai chong malia tamo Mr. Koloy nyobo Matai Koloy him chla ni kata kai Matai Koloy tong khang ngai ba osai Koloy bo tong na nang na uza Koloy rok barwa Koloy rok nyang mo sakata apre ha ka mun le ka angka private master engka nang tam ni pori ana pori khnari langka this is Matai Koloy ni chau ati ke pori ta this is Matai Koloy ni sai poru ngai ba joto mun le de bang kang ba kisa ajino abo hairok no ngko nai bang kang ngata Matai Koloy si no ngai ba osai Koloy rok uza Koloy rok barwa Koloy rok bo tong anu ni sakang ka mun le khata joto na ha ki selai laka master bo boza khata ati khaja pori ba ni na ba seleman ba gsi Mr. Koloy ngai Matai Koloy je hindi hin bang na Matai Koloy nya phurung ba ni ingle khata ko Mr. Koloy si nga ba Matai Koloy hin phurung ba bang ba uza Koloy osai Koloy barwa Koloy rok botong ba yan ni nga ba mun le khata joto na ya ba hairta ko aba ka khunjuri wi khnaya bukhari wi pori yani bagai abu haingo ya ba hairta ko ka kebang ma abu hai bolok tong chini thano hamai phajai opori le ma kong te asung sa chewan ang te ko buni kong nong sanai hambai